ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯪꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ SSC ꯒꯤ GD 2024 ꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ 26,146 ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯗꯦꯠ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ SSC GD ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯣꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯁ ꯂꯩꯔꯤ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤꯏꯂꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯒꯤ SSC GD ꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯕꯁꯤꯒꯤ मागी all details Manipuri the explanation to video si mayamna yang bitringaida channel sibu like share amadi subscribe tawsinbiro moina mayam famda nixingjari hauji ai SSC GD gi matangda mayamda kupna details explanation to hojarage mayamna video sibu full yengbiu details maruba details skip tawiganu asida SSC GD gi form se thaba hore hauji 24 November the form thaba hore aduga magi last date si 31st December da oigani 31st December gi 11 PM da magi form fill up ki last date ni adubu SSC GD gi form je thaba hobase hojikte gi loina apply tawbu yare kanagumna apply yum da lein apply taning bataraga su ai WhatsApp number ama pijaramge asida magi details haiba tare koina form je main gram matungda main da soigiba कईगुम यावरगदी खुदक्ते सेमदोकपा यारोय मागी करेक्शन की विंडोज लाकनी मागी करेक्शन विंडोज सी 4 दैना 6 जनवरी फोगी मनुंगदा ओइगनी अदुगा मागी अखोगी फोन जे थाजिल मतुंगदा एडमिट कार्ड की स्टेटस येंगबे याबसी फेब्रुवारी थादा दुम यागनी एडमिट कार्ड सु फेब्रुवारी दे यागनी अदुगा मागी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अहानबा राउंड सी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जे ओइगनी सिदा एग्जाम डेट लोइना हजिक थोए एग्जाम डेट से इसागी शिप से करम कान तातनिनो हाबदुदी फेब्रुवारी थादा खंगदबनी सिदा मागी पोस्ट वैकेंसी टोटल द 26,146 वैकेंसी लेरे असिदा पोस्ट मखल मैम खाइदी BSF CISF CRPF SSB ITBP SSF अमदी असम राइफल नि सिदा पिरिबा पोस्ट वैकेंसी मैम सिदगी करम पोस्ट ना ख्वाइदगी हेना अखोइद खुदोंग चाबनो हाबदो मैम द आई वीडियो सिकी लोरमदाइ द हाइजगे सिदा वैकेंसी ख्वाइदगी चावबदी CISF ओइरे CISF से ख्वाइद यामना जुनुगाइबा पोस्ट वैकेंसी ओइदोइनी अदो मैम वैकेंसी यामबसु खनबियु अदुगा यामना कोंगदबा थबकसु कमाइना खनगनी हैदो आई होरेन वीडियो सिगी लोरमदाइदा मैमदा ताक्सरमगे सिगी थबक असि SSC GD जिगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जी मैट्रिक पास तंग ओगदबनी 2024 की जनवरी की डेट 1 फोगी मनुंगदा मैट्रिक पास तौग्रबा कैंडिडेट सिंग अप्लाई तौब यागनी अदुगा मागी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हारगदी मिनिमम जे 18 इयर्स नि अदुगा मैक्सिमम जे 23 इयर्स नि अदुबु SC अमदी ST की ओइना ईयर रिलैक्सेशन खरा लै SC ST की ओइना 5 इयर्स रिलैक्सेशन लगनी OBC की 3 इयर्स रिलैक्सेशन लगनी एक सर्विसमैन ओइबा हौबदगी सही अहुम फौगी मनुंगदा लैरिबा कैंडिडेट ओरगदी apply to yagani habani aduga application fee si general amadi OBC gi rupees 100 ni schedule caste schedule tribe ex serviceman natragana female singi onadi fee am follow roy aduga magi salary si adukimati wang leire central gi thabak ni central gi pay level 3 21,700 tigi horoga 69,100 ni asi basic pay ni allowance sing yaroga perks amadi allowance sing yaroga magi tham gi enhanced salary si 30,000 mathakta lakani aduna salary su yamna chawba aduga written examination da ju SSC gi exam rakta mayam degi khwaidagi sijina khwaidagi simple oiba exam ni ko aduga magi selection process se makhal mari thonga lei ahan badana computer based online exam sini multiple choice ki question ni negative marking laigani ani suba exam dana physical standard test sidana height chest weight measurement test juni aduga mathang dana physical efficiency test da lamjen tawgadobani aduga last round da medical test tawgani medical test lower matung da akoi gi last da merit list thokpaji online based multiple choice thagiba written do adu tangi mark thigani ko sida physical da lamjen da first tare natraga excellent fange habna chingba yaurgasu adugi extra mark am ho leite qualifying tang tawgadamni moidi aduga khwaidigi maru oisi
computer based exam sida mark wang baduni ado magi stage 1 multiple choice question si online da thagani asida magi pattern si kamai tawno hai matamda number of question je 80 question hangani question amamda mark ani ni keri tawgani negative marking legani answer aran ma kholagadi 0.25 mark kakani duga question gi level ti matriculation level gi syllabus tagi loin hangani sida general intelligence and reasoning gi question kun hangani mark 40 yogani question amamda mark ani ni keri tawgani general knowledge amadi general awareness gi wena 20 question ni elementary maths ki wena 20 question ni english ki 20 question punna matam amagi pung amagi matam khakpi gani sida 80 question tawgadabani mark na 160 mark ogedabani asida written examination je qualify oraba candidate singna mathang tawgadabasi physical standard test ne physical standard test habi height chest measurements ni asigi measurements sida male gi di manipur gi oina relaxation piraba matungda Manipur gi male gi height si 162.5 cm ni female gi height na 152.5 cm ogani sigi physical standard ta height qualified oraba male amadi female candidate to physical efficiency test ki muk tawgani physical efficiency test sida male singi oina 5 km gi lamjen chen gani 24 minutes ki manungda ngamgadabani sida ahen ba mark leite qualify tawba khaktani maru orisi duga mathangdana female gi ni female gina 1.6 km si 8.30 minutes ta lamjen je ngamgadabani asi sifogi manungda ngamba candidate khudimak loina physical efficiency je pass tawre haina logani si lora matungda physical lora matungda medical amu next round oina select tawgani candidate singdagi duga medical lora matungda magi written examination tawraga written examination hana tawgibido adugi mark tagi merit list se lepkani asida koina NCC gi certificate paiba candidate yaurgadi moida extra mark hapa yauri asida koina kana gomna apply to ningba lergadi sida piribu WhatsApp number sida apply tawba yagani adubo asigi number si call tawbadi paikhalak tabasu yai aduna mayamna dakar leba document singdo kari kari no haibdu ai video sida haijage form je apply tawma tamda upload tawbada sangadawa document di koigi passport size photograph amadi signature khatani asida magi dimension amadi file size leire aduga form apply tawbadadi SC/ST ex serviceman female singdi paisa sangdre general amadi OBC gina rupees 100 changani asida koina form apply tawbada maru oina changadaba details si koigi phone number email address isagi hoji hoji sinariba email address amadi phone number sinagadabni sida OTP loina require ogani ko duga class 10 gi mark sheet changani mark sheet se upload togodabdi nate adu mark sheet ki roll number na singba school name na singba class 10 gi roll number na singba mark loina enter togodabni aduga khoi Aadhaar card ki Aadhaar gi details su loina Aadhaar number na singba changani duga photo ga signature ga haire document sing ji tang changani ko aduga NCC gi certificate holder haiba tare NCC gi certificate paiba candidate sing 5% की mark hapkani NCC certificate paibna B certificate paibna 3% mark hapkani A certificate paibna 2% mark hapkani aduga sida hariba magi bonus mark NCC की certificate paiba candidate singna phangadaba bonus mark si exam se minimum qualifying mark to yaudragadi asigi mark se kaiso kanaroi minimum qualifying mark to yauraba matungda sija bonus wina hapgadabni bonus se yauraga qualifying mark ta bonus se thar matungda qualifying oibedu adudi qualify oyena tharoi bonus mark se yaugdabida qualify tawgadabani magi multiple choice type question duda already masana qualify tawba candidate oigadabani aduda magi job profile je hajarage SSC GD ki post si SSF ladies CISF SSB ITBP CRPF Assam Rifle na singba post mayam lady sigi post marak sida yamna nungaiba post sing haiba taragadi SSF Secretariat Security Force haibasi yamna nungaiba post ni hariba post asi Secretariat the employees law and order sing manage tawbada maintain tawbada changba force ni hariba post asi lan na chingba atai yaugdaba nate sarkar gi office amadi secretariat singda leigadabani asigi matungda nungaiba post ama haiba taragadi CISF Central Industrial Security Force haibasi moina tawgadaba thabak sing asidi government gi building singba industry na singba factory asauba airport na singba singda security oina leigadaba force ni
ꯑꯗꯨꯒ SSB ꯃꯊꯪ SSB ꯑꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯗꯤ CISF ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯁ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯦ ꯄꯣꯁ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯁꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯣ CRPF ꯂꯩꯔꯤ ꯔꯥꯏꯐꯜꯃꯦꯟ GD ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯤ SSFꯀ CISFꯀꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯇꯣ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯥꯔꯛ ꯋꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯦꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯋꯥꯡꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯔꯛ ꯋꯥꯡꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ SSC GDꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ SSC GDꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯏꯌꯔ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯋꯥꯏꯁꯇ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯋꯥꯏꯁꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯟꯁꯔ ꯀꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ WhatsApp ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ SSC GDꯒꯤ PDFꯁꯦ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ SSC GDꯁꯤꯕꯨ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ SSCꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ WhatsApp ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯀꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ PDFꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ SSC GDꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ WhatsApp ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯖꯣꯕꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯂꯣꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ